prvi reli, to jest utrka grada Čakovca. Sve je bilo zatvoreno i ograđeno i tu su bili stvarno pravi reli auti koji su bili bučni i pucali i sve što je klincu zapravo bilo na prvi tren wow, ne. Kako je već godina za godinom išla, tak je i sve bliže i bliže dolazio vozački. Clio je prvi auto u obitelji. Već je bilo isplanirano što bi se trebalo promijeniti na njemu ili ne. Radi se o Clio dvojci, faza 1 iz 99. godine. Motor je 1.6, 8 ventila, 90 konja. Kako sam napunio 18 godina, tak su krenule i modifikacije kako su financije dozvoljavale. Auto se slaže 5-6 godina otprilike. Komplet limarija je rađena, bila sa pragovima i rubovima. Žute maglenke, zatamnjeni farovi. Zadnji spoiler je od sporta, redesign lampe. Ima unutra duboki trkači volan. Auto je spušteni na gevindama. Prednje kočnice su veće, znači veći brake swap je bio rađeni, znači sa 2.38 na 2.59. Reparirane čeljusti, veći diskovi naravno, trkače Ferodo Racing DS Performance pločice, pleteni lajtunzi, Racing UK ulje. Felge su Oz Super Turismo 15 cola, na njima je 195/50 15 guma. Stavio sam Elia Tuning ispušnu granu koja je 4.1. Inox FI 55 cijev je od početka do kraja. Znači auto nema katalizatora, srednji protočni lonac i zadnji poluprotočni od lastovčića. Dok si nešto složiš, popraviš, upgradaš ili nešto, to je zapravo to te čini sretnim i ponosnim, to sam ja učinio, to je moje rukodjelo, zapravo to je jednostavno satisfakcija, to je neopisivi gušt. Neko ko to jednostavno ne razumije i ne osjeća, jednostavno neće nikad znati. Bitne su mi performanse ovoga da auto dobro ide u zavoje, da normalno bolje koči i zapravo do svega toga je došlo i do track day-eva. Na track day-evima se jednostavno popustiš i uđeš u kružnu trku sad, ne znam, 5, 6, 7, 8 ostalih vozača, pratiš njihove putanje, pokušavaš ga dostići, prestići ako je ikako moguće i zapravo tu stekneš i najbolji skill što se tiče vožnje. Želja je bila probati odvoziti jedan track day, naravno i molit se Bogu da ništa ne bude izletilo z mašine ili kotač se očerafio i prestigao me. Ali eto, bio je prvi track day i uspješno sam ga završio. Bio sam zadovoljan i što se tiče performansa i same stabilnosti auta. Naravno, moglo je bolje, ali ipak to je gušt. Dok ti možeš u zavoj stisnuti gas, auto ti je zabetonirani za cestu i kako god ga tiskaš, on uvijek drži jednu putanju. To je jedna velika zajednica i tu je jako puno ljudi. Dok nešto trebaš, imaš poznanstva u Rijeci, Splitu, Zagrebu, Osijeku i dok te nešto zanima, neki dio oko auta, mislim ne moraš ići odmah zaputit se u tom smjeru, nego nazoveš, čuj daj, možeš mi provjeriti, trebam to i to i to je zapravo ta zajednica koja ti to omogućava sve. Od početka sam bio dosta skeptičan što se tiče sam šarafa tipu autu, ali s vremenom sam dobio to samopouzdanje i naravno Google i YouTube je čudo i sve jednostavno piše i videi su svi i ne možeš nikak fulati i zapravo tak je s vremenom sve jače i jače samopouzdanje bilo i tako da danas sve što mogu si popraviti sam na autu, upgradati ili bilo šta, uvijek se sam radim. Ako ne mogu ili nemam alata, nemam znanja, rađe platim majstoru nego da nešto zeznem, ali eto, to je tako. Šarafaš u garaži do 4 ujutro, imaš fleksa i susjede budiš.
To je neopisivo jednostavno. Najljepše mi je dok se okupimo nas 3-4 frendova i zatvorimo se u garažu i šarafamo, da li kod mene ili kod nekog drugog, i do kasno u noć uređujemo aute. Svaki auto ima svoju priču. Svaki auto je jednostavno specifičan za sebe, a sad ko preferira šta, to je njegov izbor. Slažeš jednu slagalicu, slažeš svoju priču, dok si ti nagledaš, ne znam, jabite felge, pa onda moraš parat za njih par mjeseci, pa si onda nagledaš neke gevinde, pa opet zato jednostavno popunjavaš tu slagalicu kako ti dozvoljavaju financije, jer da bi sad ti složio auto u roku mjesec dana, to onda ne bi bilo zanimljivo. Znači ti bi ga složio, više ne bi imao kaj na njemu raditi. Ovak svaki mjesec nešto slažeš na njemu i to ga jednostavno čini specifičnim. Znači da nije složen u potpunosti, nego ide komadić slagalice po komadić.